još imam i video. Danas smo kod sestru u gostima. I покажете помните шоколаду. Па има зуби по 2, па 2 е по 1 е 20. Слушайте бе. Još kašice jede. Samo će mi pojede. Kašice vam u istu. O, još dva zubi. Pave, došao ovdje porodica. Ima kašice. Gdje si be, Pave? Gdje si dao Pave? Znaš da u klasu kuda? Gdje si? A pazite sine, dok radi? Ne pomoći, to ide. A zašto? Ti dole, znate? Kafički. Zotki. Ko ti je ovaj? Pa vrate. Pave, Pave. A? Anđela. Iz koju na sort? Od naše sorte. Znaš i sort, a? Pa sigurno. Jedeš čokoladu, a? Jedem. I jeste si ga. A je dobro čokolada, slatka? Te požga. Dobra. Ka? Ne požga. Jo. Gdje ti da ne piš, hoćeš? Gaziram se. Ja sve, Sve ti piješ, be, pa jedeš. sve da bome. Pojede mi i banane i čokolade, nemam ništa za mene. Sve mi živo poje. Ho, Pa sve. Evo, sve izvoli. sam ti pojel. Sve sam pojel, izvolite so. A ti ženo, hoće so. Sve A sam poje sok da vam dam nego banane i čokoladu. Dobro. Evo ti Đole. Ej, dobrovoj. A pa dobro, zatke sve kod tuđi dobro. Izvolite, ženo i srčanicu. Jo. Sve kod Anđela, drugoga hoćeš ti dobro. so? Neću. Ajde za mene. Le. Ajde, ja ću malo da prekrstimo se. Ajde da smo živi zajedno, ko nema šta nek nabavi. O, i to je moja baba Vojde, ali nema zub. Hoćete banane? Nećemo banane. Onda se je pao. To je to bio za ovaj video, priplatite se na kanal, lajkujte i vidimo se.